Acara ini disponsori oleh Pemirsa kasus COVID-19 Bali ring tanggal selikur Juni. Kauningin nincap, yening sayhang sarang rahina sedurung nyane, sane mungguh ring 3 dasa pitu diri. Rau makin bilangan ipun wenten 6 dasan diri, nyangkupin makatah WNA. Lianan punika kwentenan pasien padem taler kauningin. Asa punika taler pasien kenak ngelangkungin pawawahan kasus kantos dasan diri. Anut saking data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, pawawahan kasus inucap wenten 6 dasa 5 diri, inggian 17 diri WNA miwah petang dasa kutus WNI. Dados nyane kumulatif kasus COVID-19 ring Bali, kantos langkungan 1 seket talian diri. Pinih akeh rauh saking Badung kantos 3 dasa sia diri. Raris dan pasar wenten 11 diri, Gianyar pitung diri, Jembrana Tabanan Klungkung miwah Karangasem suang-suang nguningayang kali diri. Wantah Bangli miwah Buleleng sanenenten nguningayang pawawahan kasus. Raris pasien kenak wenten 17 diri, pinih akeh rauh saking Badung, inggih punika kutus diri. Buleleng miwah Jembrana suang-suang wantah asiki kasus. Wenten 6 kabupaten kota sane nenten nguningayang pawawahan pasien kenak, Luwire Tabanan, Bangli, Klungkung, Karangasem, Gianyar, saha Denpasar. Ngenenin pasien padem wenten asiki kasus inggih punika saking Badung. Dados nyane wilangan pasien padem langkungan petang talian diri. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.